Nshuti bakunzi ba Vision of Umurenge rero reka tubahereza ikaze mwese tunabahereza yambu muri iki gitondo aho tuje kubagezaho amakuru abyutse avugwa hirya no hino ku isi none ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka w'2026. Aya makuru yacu rero akaza kuza kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Amakuru yacu rero tukaza kuyahera mu Minembwe aho hongeye kuvugwa intambara ku bitero biri gutegurwa n'umutwe wa Wazalendo, mukaza kumenya ngo se ninde uhagarariye ico gitero kirimo kiravugwa mu Minembwe. Tukiraho kandi mu Minembwe turaza kuvuga ku muturage wagabweho igitero mu Bijombo, hakaba arimo aratabarizwa n'inzego ziperereza kugira ngo hamenyekane ababa baramugabyeho ico gitero. Ayo makuru yose mukaza kuyumva ku buryo burambuye ntuze gukuraho urushinge. Turaza kandi kubagezaho andi makuru arimo aravugwa ku mutwe wa FDLR wasize ukoze amabara mu gihugu ca Repubulika y'u Rwanda, aho rero ngo inkomere zabo zamenyekanye aho zirimo ziravurizwa aho ngaho ni mu kihe gihugu, ndetse n'abambari babo bafatikanyije n'ibande. Ibyo byose uraza kubyumva hano ku makuru. Ico tugusaba we gusa ntukureho urushinge, tukwibutsa ko utari wakanda subscribe, ko wareba hasi ugakanda subscribe ndetse ugakora share kugira ngo iyi video uyigeze no ku bandi benshi. Reka nshuti rero bakunzi bacu, reka tuze ku makuru yacu ku buryo burambuye. Nshuti bakunzi ba Vision of Umurenge rero reka tuze ku makuru yacu rero ku buryo burambuye. Amakuru yacu rero reka tuyahere mu karere ka Minembwe, aho ako karere bivuga ko kari mu kangaratete haravugwa imyiteguro y'igitero gisha. Icyo amakuru avuga uyu munsi turabagezaho amakuru akomeje kuvugisha benshi mu bice bya Minembwe no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka mu Minembwe avuga ko hari impungenge z'umutekano nyuma y'ibyavuzwe ku myiteguro y'igitero gisha caba kiri gutegurwa n'umutwe wa Wazalendo uyobowe na Ngoma Nzito. Nkuko amakuru atugera aturuka ku masoko yacu aravuga ko hari ubutumwa buvugwa ko bwagejejwe ku bantu bamwe bavuga ko bashobora kugabwaho ibitero mu nkengero za Minembwe no mu tundi duce tw'akarere. Icakora kugeza ubu nta tangazo cyangwa ibimenyetso byari byemeza ayo makuru byari byatangwa ku mugaragaro n'uruhande rwa Wazalendo cyangwa izindi nzego bireba. Aya makuru aje mu gihe MRDP twirwaneho na FCM 23 bivuga ko bakomeje kwagura ibice bagenzura muri teritware ya Fizi na Mwenga, harimo n'ibice byo mu nkengero za Minembwe. Ni mu duce tuvugwa ko tugenzurwa n'ayo matsinda harimo Minembwe, Mikenke, Gipupu n'ahandi. Bamwe mu baturage bo muri ibyo bice bavuga ko ugereranyije n'ibihe byashize umutekano wifashe neza kurushaho, ndetse bamwe batangiye gusubira mu bikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi n'ibindi bikorwa by'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Ariko nubwo hari abo bivuga ko bitanga icyizere, amakuru y'ibitero bisha akomeje gutera impungenge abaturage bamaze imyaka myinshi bahura n'ingaruka z'intambara. Abasesenguzi bavuga ko niba aya makuru ari ukuri ashobora kongera kuzamura umwuka mubi muri ako karere, ariko kandi bashimangira ko ari ingenzi gutegereza amakuru yemejwe n'impande zose kugira ngo abaturage batayobzwa n'amakuru ataremezwa neza. Tukaba twakwibaza ikibazo rero abakunzi bacu mukomeje kudukurikira, ese wowe ubona ibintu bishobora kugenda gute mu Minembwe? Tanga igitekerezo cyawe mu mwanya w'ibitekerezo. Niba ukunda amakuru agezweho kandi asesenguye neza, kanda like, subscribe. Nshuti bakunzi ba Vision of Umurenge rero reka twongera tubagezeho aya makuru nanone akomeje kuvuga uyu munsi. Tugiye kubagezaho amakuru akomeje kuvugisha benshi mu Burundi no mu karere k'ibiyaga bigari. Hari ibirego bivuga ko abarwanyi bakomerekeye mu mirwano yo mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baba bari kuvurirwa mu bitaro bikomeye byo mu mujyi wa Bujumbura. Aya makuru aje mu gihe hakomeje kuvugwa ubufatanye hagati y'ingabo za FARDC n'iz'u Burundi, Wazalendo n'umutwe wa FDLR
mu mirwano bahanganyemo n'umutwe wa FCM 23 ndetse na MRDP Twirwaneho. Mu batangaje amakuru harimo impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu Pacifique Ninahazwe, avuga ko yakiriye ubuhamya buturutse ku baturage batandukanye barimo abaganga, abashinzwe umutekano n'abaturage bagiye kwivuriza mu bitaro bya Tanganyika. Nk'uko babivuga, abo batangabuhamya bavuze ko bahasanze umutekano wakajijwe cyane kandi hari inkomere nyinshi bivugwa ko zaturutse ku rugamba rwo muri Kongo. Hari n'abavuze ko bumvise abarwanyi bavuga Ikinyarwanda, Igiswahili, Igifaransa n'Iringara. Ninahazwe akavuga ko yakoze iperereza rye ngo maze bamwe muri bo yavuganye nabo bamubwira ko abarenga 80% by'inkomere zari ziri kuvurirwa muri iryo vuriro, igihe bivugwa ko zari zaraturutse ku rugamba rwo muri Kongo, ariko banamusabye kudahita yemeza ko bose ari aba FDLR kuko nta bimenyetso bihagije bibyerekana. Ninahazwe kandi yakomeje avuga ko yanavuze ko kandi ko yakiriye amakuru avuga ko hari n'abantu bakekaho kuba bafitanye isano n'aba FDLR bajaga gusura bamwe muri abo barwanyi mu bitaro aho barwariye. Nubwo ibi birego bikomeje gukwirakwira, kugeza ubu ubuyobozi bw'ibitaro bya Tanganyika Care Polyclinique ya leta y'u Burundi ntiburagira icyo bubitangazaho. Bityo rero aya makuru tukaba dukomeje kuyakoraho iperereza, nihagira igihinduka tuzagenda tukibagezaho. Iki kibazo kirakomeye kuko gishobora kugira ingaruka ku mutekano w'akarere no ku mubano w'ibihugu. Niyo mpamvu ari ngombwa gukomeza gukurikirana aya makuru yemejwe n'inzego zibifitiye ububasha. Nshuti bakunzi ba Vision of Umurenge, rero munyemerere twongere tugaruke muri Kivu y'Amajyaruguru, aho imirwano ikomeye yongeye kuba hagati y'ihuriro Alliance Fleuve Congo AFCM 23 n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rigizwe na FARDC n'imitwe ya Wazalendo na FDLR. Mu majyepfo ya teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, amakuru ava mu baturage n'abakurikirana ibijyanye n'umutekano avuga ko FCM 23 yagabweho ibitero ku birindiro byayo byinshi maze yirwanaho. Amasoko yo muri aka gace akaba avuga ko urusaku rw'imbunda nto n'izinini rukomeje kumvikana mu misozi irebana n'uduce twa Kasoko, Mushebere n'inkengero z'utwo duce, ku misozi irebana n'uduce twa Kasoko, Kashebere n'inkengero zo muri grupema ya Ufamandu no muri sheferi ya Buhunde. Amakuru avaho imirwano yabereye agaragaza ko imirwano kari yafashe intera ndende mu bice bya Kibabi ya mbere ndetse na Kibabi ya kabiri, aho bivugwa ko abarwanyi ba FCM 23 bigaruriye ibirindiro by'imitwe ya Wazalendo. Nk'uko amasoko yacu rero atugeza aya makuru ya FCM 23 ngo yashoboye gusunika inyuma cyane abo bari bahanganye, ndetse ifata n'uduce tumwe twari twabereyemo iyo mirwano. Iyi mirwano yongeye kubura nyuma y'iminsi mike ishize, ngo hari agahenge gake ibintu byongeye guteza impungenge. Ibi rero bikaba byongeye guteza impungenge aho abaturage bamaze imyaka myinshi bahanganye n'umutekano muke, kwimurwa ku ngufu ndetse no gusenyerwa ibikorwa byabo n'izi nyeshyamba za Wazalendo ndetse bafatikanyije na FARDC. Abaturage bavuga ko ubuzima bwabo bwongeye guhungabana kuko ingendo zabaye nke bitewe n'umutekano muke, mu gihe ibikorwa by'ubuhinzi n'ubucuruzi byahagaze mu bice byinshi byugarijwe n'imirwano. Sosiyete Sivile yavuze ko iyi mirwano yasize isenye ibirindiro bya Wazalendo, ikanatuma habaho kwaguka kw'ibice bigenzurwa na FCM 23, cyane cyane ngo hafi y'agace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ka Rubaya n'isoko rikomeye rya Ngungu. Ibyo rero ngo bikaba bifatwa nk'ibice bifitiye akamaro gakomeye
ubukungu no mu rwego rwa gisirikare. Kugeza ubu rero nta makuru yigenga aremeza umubare w'abahasize ubuzima cyangwa abakomerekeye muri iyi mirwano. Icyakora rero ibikorwa by'intambara biracakomeje mu gihe abaturage bakomeje kuba abagizweho ingaruka zikomeye n'iyi ntambara imaze imyaka myinshi ishegesha uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi rero ba Vision of Umurenge, aya niyo makuru yaragezweho muri kino gitondo, ariko andi makuru rero hari buze kuza kubagezweho mu masaha ari imbere, tukaza kuyabagezaho gatanu kuri kagenzi kako. Weco tugusaba gusa nuko utakuraho urushinge ugakomeza gukurikirana ibiganiro Vision of Umurenge yaguteguriye. Tugusaba rero utari wakora subscribe ko wareba aho hasi ugakora subscribe, kuko niyo nkunga ikomeye uza kuba uduteye, ndetse ukagerageza gusharinga iyi video kugira ngo igere ku bandi bantu itari yageraho. Reka rero mukomeze mugire umunsi mwiza, amakuru yacu nakagaruka ku masaha ari imbere.